Srbije. Po objavljenim najnovijim rezultatima popisa u Hrvatskoj, ova država je za 10 godina izgubila preko 400.000 stanovnika. Ipak, ono o čemu se u Srbiji mnogo više govori jeste jedan drugi podatak iz ovog popisa koji podsjeća na reči i želje Franja Tuđmana o takozvanom tisućljetnom snu, a to je da Srba u Hrvatskoj bude 3%. Ratovi i raspad Jugoslavije očito su homogenizovali stanovništvo u svim bivšim republikama, ali koliko sve nas treba da brine i opšti trend pada broja stanovnika na ovim prostorima. Očigledno da svoje parče hleba sve više ljudi traži negde van Balkana. I zbog toga mi danas govorimo o ovoj temi sa našim gostima, Milojkom Budimirom, generalnim sekretarom Udruženja Srba iz Hrvatske i Savom Štrpcem iz Dokumentacionog centra Veritas. Dobar dan, dobrodošli u Pul Srbije. Dobar dan, bolje vas našli. Za sam početak, koje biste razloge izdvojili da broj Srba u Hrvatskoj padne na tih 3%? Da, još je uvijek više od 3%, 3,2% je li tako u ukupnoj populaciji, a zahvaljujući samo upravo ono što ste rekli, velikom odlivu stanovništva iz Hrvatske u ovoj dekadi između dva popisa, između 2011. i 2021. Inače, da nije bio toliki odliv stanovništva iz Hrvatske, tih 413.000, među njima jedan manji broj Srba, jer ih je mnogo manje u ukupnoj populaciji, taj Tuđmanov plan, san, bio bi domašen, a i premašen. Bilo bi Srba manje od 3%, jer nije svejedno procenat izračunati od 3.800.000 ili od 4.300.000 koliko ih je bilo po popisu iz 2011. Nije zanemarljivo. Osim toga, moram isto reći da je Hrvatska izgubila od 1991. skoro 1.000.000 stanovnika. 90. godina su to bili skoro pola milijuna Srba. Zna se, to su uzrok ratovi. Je li taj veliki egzodus, nešto ih je pomrlo, a onda ubijeno, je li tako? Nešto se pohrvatilo, nešto se pokatoličilo, ima tu raznih procesa koji traju u kontinuitetu, a ova dekada zadnja je toliko koliko je Srba nestalo 90. godina, sad nestalo i Hrvata. Zapravo nisu nestali, otišli su po Evropskoj uniji, jer je upravo u toj dekadi 2013. godine Hrvatska postala članica Evropske unije i od tada su im granice otvorene i odlaze ljudi, i to ne bilo ko, nego onaj najkvalitetnija dio stanovništva, a to su radno i plodno sposobni. Ako nemate njih, onda nema ni budućnosti jedne nacije. Gospodine Budimir, koje vi razloge izdvajate pre svega? Pa uglavnom je na početku rekao gospodin Štrbac koji su glavni razlozi, ali naravno da se to moglo i očekivati. Poslije svega onoga kroz što su prošli Srbi koji su živjeli na tim prostorima, još negdje u sredine 19. vijeka kako je krenula takva politika prema Srbima, išla je u pravcu da Srbi gotovo nestanu. To ih u 20. vijeku i dočekalo, pogotovo za vrijeme Drugog svjetskog rata, za vrijeme postojanja nezavisne države Hrvatske i Ante Pavelića. Poznato je za 1/3 da bude ubijena, 1 prognana, 1 pokrštena. I znamo kad je 1948. godine bio taj prvi popis i onaj 1991. da je broj Srba gotovo bio isti. Što znači kao da se gotovo nijedan Srbin u Hrvatskoj nije rodio, jer iza rata jedan dio je išao i iselio se sa prostora Hrvatske. Imali ste 1991. negdje oko 580.000, uz Jugoslavene i oni koji su tada bili neopredjeljeni, može se govoriti više od 700.000. Znači, negdje od te brojke od 700.000 došli ste iza rata na prvom popisu 2001. da je bilo 201.000, 2011. je bilo 187.000 i sada ovaj posljednji popis 124.000. Dakle, trend tog opadanja broja je stalan, konstantno. Pa ovo rekao je gospodin Štrbac u samom dijelu, ovo posljednjoj toj deceniji 19. vijeka to je bio rat. 1991. kada je HDZ došao na vlast, kada su Srbi izbačeni iz Ustava i prestali biti konstitutivan narod, a zna se koja je uloga bila Srba i u stvaranju te avnovijske Hrvatske, i kada je krenuli napadi na Srbe, iseljavanje iz hrvatskih gradova, imali smo taj prvi val 1991. Onaj drugi veći val bio je 1995. na području za Bljesak i Oluju i možemo govoriti o jednom trećem kod Erdutskog sporazuma, to je za istočnu Slavoniju i Baranju, kada je jedan dio s tog područja prešao u druge krajeve, odnosno u Srbiju.
Tako da je to posljedica, kažem, jedne politike koja, nažalost, se nije mijenjala još u sredine 19. vijeka i gotovo je dovela do nestanka Srba sa tih prostora. Još nisam ni govorio o ovim uzrocima od ovoj posljednjoj dekadi. Znate, to stanovništvo srpsko je bilo pretežno staračko. I kod njih biološki sat radi, bez obzira na druge uslove životne. Umiru ljudi. I postojala su istraživanja na nivou Hrvatske koji podaci govore da je smrtnost veća kod srpskog stanovništva nego kod hrvatskog, posebno nego kod evropskog, u tim prosjecima. Dakle, što su uzroci? Pored starosti tog biološkog sata, već sam spomenuo da Srbi žive u neuslovima ili u lošim uslovima po bivšoj krajini. A šta su to? Nemate vodu, nemate struju, nemate puteve, nemate prodavaonice, nemate doktore, nemate prevoz, nema ništa. A sve je to bilo. Žive ljudi u tim neuslovima. Nije ni to najgore. To je ta materijalna strana. Ima nešto što mi zovemo čemer i tuga koja ubija tu starčad. Neprirodno je da starci žive bez logistike sinova i unuka. A to je upravo kod te staračke populacije. Gdje su sinovi i unuci? Eno ih u Australiji, u Kanadi, u Americi, u Srbiji, u Republici Srpskoj. Oni se čuju ako imaju sreću da napune taj mobilni negdje na nekoj akumulatoru nekakvom, tamo gdje nema struje. Dovijaju se na razne načine da ih neko nazove i da ih upita kako ste. To su ti neuslovi. Na kraju krajeva imate, jer već sam spomenuo, da i dalje traje taj proces pokatoličenja i pohrvaćenja. Pohrvaćuju se Srbi u gradovima da bi zadržali neku posao, recimo, jer su mnogi zbog te svoje nacionalne pripadnosti gubili posao. Nekada i glavu, ali sad ne može da dobije posao. A pokatoličuju se mlađi. I to vrlo jednostavno. Znate, da bi se što više pokatoličilo te djece, dovoljno je da se uzme potvrda da su kršteni u pravoslavnoj crkvi i sa tom potvrdom uz odobrenje ili saglasnost roditelja i uz neko krizmanje kod katoličkog sveštenika oni postaju katolici. Zašto se to dešava? Pa zašto? O tome sam napisao mnogo tekstova. Ajde da to nazovemo zbog dječjih suza. Znate, već u vrtićima, u predškolskom uzrastu, ajmo predškolski uzrast, kad djeca imaju te blagdane katoličke, odnosno te vjerske, Božić, Uskrs, i kad je neko drugačiji, kad neko nema Uskrs sa drugom djecom, on je drugačiji. A djeca vrlo rano nauče u Hrvatskoj, vrlo rano nauče da su trofazni. I onda ih zezaju ta djeca druga. Niko ne može biti kao djeca što su zla prema drugoj djeci, vršnjacima. To znamo, svi smo prošli to razdoblje, mi stariji. Tako da ima strašnih priča koje sam zapisao i prikupio na tu temu. I onda kad djeca dođu kući plačući, šta će roditelji? Hajde da budete kao i drugi, jer ništa nema teže nego dječja suza. Zato to i nazovem zbog dječjih suza. Ne zbog toga što ti roditelji to zaista žele, ali da bi izbjegli te suze, ponašaju se tako da tu djecu... Svoju djecu. Pa jeste, imate recimo onaj Srbenka film koji su Hrvati snimili o toj djeci, kako se osjećaju srpskoj djeci, pa kad dozna u 12. godini da je Srpkinja, a dotad joj roditelji nisu rekli, to je glavnoj glumici, ona hoće da poludi ili da ubije svoje roditelje, znate. Ali bolje je i u 12. da dozna nego u 14. ili u 20. Da li ovo znači da zapravo sa opadanjem broja Srba u Hrvatskoj opadi broj njihovih prava? Znači, ovako, ja idem u Hrvatsku, samo ne može, nažalost, i pratim na neki način i život koji je tamo, ovo o čemu je sad govorio Savo, i zaista to tužno izgleda. Vi imate gotovo prazne prostore na kojima nema nikoga ili imaju starička domaćinstva.
Oni se više ne mogu baviti ni stočarstvom, ni poljoprivredom, a to su bili glavne grane bavljenja nečim i života tih ljudi. U gradovima, budući da nije vraćeno stanarsko pravo, Srbi nisu mogli da se vrate. Oduzeto je preko 40.000 stanova. To znači negdje već imate oko 100.000 onih potencijalno koji bi bili vraćeni. Jer Hrvatska nije učinila ništa da se Srbi vrate. Ona je donijela zakon, ovo što kažete, Ustavni zakon o nacionalnim manjinama još 1991. pa 2002. godine i on se od 2010. počeo primjenjivati, po kome bi Srbi, tamo gdje ih 1/3, imali pravo na jezik, na pismo, učešće na lokalnoj vlasti. Da li u praksi to tako? U praksi, nažalost, nije svagdje. Imamo primjer Vukovara. Recimo, tamo je bilo više prema prošlom popisu od 2011. Od 33% i oni su imali pravo, ali nažalost vlasti u Vukovaru nisu dozvoljavali. Iako je Ustavni sud bio donio odluku, oni nisu dozvolili. Sada taj gradonačelnik Vukovara kaže da je i taj popis bio lažan, odnosno da ni tada nije bilo Srba, jer oni sad po novom popisu ima ih manje od 1/3, nešto manje od 30% i gube ta prava koja su imali i da ih nisu mogli konzumirati u to vrijeme. Znači, sad će biti situacija još teža. Doduše, neka manja mjesta zadržat će to pravo, ali budući da nema posla, da nema mogućnosti jezika, a vidimo da hrvatska manjina ovdje u Srbiji i prema Ustavu ima pravo i na jezik i na pismo i u autonomnoj pokrajini Vojvodini u Skupštini i u Subotici, znači ne postoji ni taj reciprocitet. Srbi će vjerovatno izgubiti i ono malo prava koji su imali poslije ovoga popisa. Da li to onda znači da su svi ti napori zapravo o kojima se govori kada je reč o Hrvatskoj, o tim naporima da se Srbi vrate zapravo samo privid, samo neki kozmetički napori, odnosno načini da se slika drugačije predstavi nego što jest? Evo samo malo o tim pravima, pošto je to moja branša, pravo. Po tom zakonu, Ustavnom zakonu o pravima nacionalnih manjina, Milojko je rekao za ovu trećinu, ali da imaju pravo, ako ih je više od trećine, da imaju pravo na svoje pismo i jezik. Takvih je bilo po popisu iz 2011. 23 mjesta u Hrvatskoj. Sad su 3 otpali, pored Vukovara i Vrbovsko i Donji Kukuruzari na Baniji. To su mjesta gdje ima par stotina stanovnika, razumijete. Opština, pa ima, ne znam, Ervenik, kod nas najčistija opština, 99% Srba, ali ima njih svega 300. To je opština nekoliko tih sela srpskih gdje, eto, ima nešto starčadi i oni predstavljaju jednu opštinu. Oni su zadržali dvojezičnost, ali toliko ih je malo da to ne isplati se ni štampati, ni pisati, trošiti pare za ćirilične table. U svakom slučaju i dalje 20 tih mjesta postoji, ima ih više od trećine, ali to je sve ukupno manje stanovnika nek što ih je bilo u Vukovaru, Srba. A imate, recimo, isto tako po tom zakonu na nivou gradova i opština, ako je učešće neke nacionalne manjine 15%, oni učestvuju, imaju pravo na zamjenika načelnika ili gradonačelnika, zavisi da li je u pitanju opština ili grad, a na nivou županija imaju, ako ih je više od 5%, imaju pravo i na dožupana, zamjenika župana, tako da će, ne znam, od 19 zamjenika župana sada imati na 15. U 4 te županije su izgubile, znate. Isto tako, kod ovih gradonačelnika, mislim da su izgubili, da su imali pravo na 10, sad će imati na 6. Onda imate jednu drugu odredbu, recimo za Zagreb, gdje je 5.000 manje nego što ih je bilo 2011. Te lokalne samouprave, oni su donijeli svoje propise i mogu da ove drugačije procente odrede. Oni su u Zagrebu bili, recimo, odredili ako je neke nacionalne manjine 2 i više procenata u ukupnoj populaciji da imaju pravo da učestvuju u vlasti i u toj, kako se kaže, predstavničkim tijelima, skupštinama, tako. Sad su pali ispod ta 2% u Zagrebu i naravno gube to što su imali po ovim propisima, čak i po to što su te niže, da kažem tako, ti procenti.
A sad ono što ste me pitali, nešto već sam otišao u drugo. Pitala sam vas šta se to radi da se vrate Srbi u Hrvatsku. Kakvi su to napori? Da li su samo prividni? Naravno, to je bio privid. Znate, pratili smo mi u Veritasu taj povratak, jer svake godine Statistički zavod državni, hrvatski, ovaj koji sada izbacuje ove podatke o popisu, izbacuje podatke o kretanju stanovništva, migracijama prema svim državama svijeta, pa tako recimo i prema Srbiji, gdje je bilo najviše izbjeglica Srba iz Hrvatske, iz Krajine. Samo od prve 2-3 godine, tamo negdje početkom ovog trećeg milenijuma, više se vraćalo Srba nego što ih je odlazilo iz Hrvatske. A onda kad je ušla Hrvatska u Europsku uniju, što će reći da dok nije ušla u Europsku uniju da su bili bolji uslovi za povratak i za život Srba nego sada kad su ušli u Europsku uniju. Čim su ušli u Europsku uniju, odmah one jeseni 2013. godine, kada je vrag ušao u njih, ponovo je krenulo sve kao 1991. Onaj isti vokabular. Najveći grijeh je samo u Hrvatskoj i sada biti pravoslavac i Srbin. I onda smo imali godina da je 5,5 odlazilo Srba iz Hrvatske prema Srbiji na jednog povratnika. Dakle, to mi zovemo tihi egzodus. Svo ovo vrijeme postoji i tihi egzodus. Zašto tihi? Zato što ga ne snima niko, nema kamera, ljudi ne idu u onoj koloni kao nekada kad smo bili kolona od Knina do Beograda, jednim krakom do Subotice, drugim do Prištine, pa se to moglo vidjeti kao kineski zid iz svemira. Sad se odlazi iz Hrvatske prema Srbiji, tako i prema drugim destinacijama, ovim, kako bih rekao, redovnim prevoznim sredstvima, linijskim, taksijima, autobusima, avionima, pa to niko ne bilježi. To su sve razlozi. Kako je to nekada bilo i te scene uvek jednako su potresne, ali kada govorimo o tom, kako vi kažete, tihom odlasku, svakako je primetan kada se sve to sumira, sva dešavanja i kada se uvide koliko broj zapravo opada. I sad bilo je komentar, naravno, na ove vesti, o ovome se govori proteklih dana i neko je napisao da su Srbi u Hrvatskoj bili Jugosloveni, a Hrvati su bili Hrvati. Koliko je pozivanje na to jugoslovenstvo dodatno otežalo poziciju Srba? Znate šta, evo već u tom popisu od 1991. godine izjasnilo se oko 580.000 Srba, bilo je negdje oko 100.000 izjašnjeno kao Jugoslavena, a sigurno 90% od njih da su bili Srbi i ostali koji su bili neopredjeljeni negdje oko 300.000 i među njima treba tražiti Srbe. Znači ta brojka govori od 580 da se može doći, a neki smatruju i do 900.000 da je bilo Srba, ali samo da pomenem kad je Savo govorio da je donešen jedan zakon o prebivalištu 2012. godine, znači od onog prošlog popisa 2011. da mi koji smo do tada imali prebivalište i vodili se u Hrvatskoj, bili smo brisani. I u tom vremenu do 18. godine izbrisano je oko 60 do 70.000. I mislim baš u ovoj brojci da treba tražiti ovaj broj manje. Znači, oni su jednostavno nas izbrisali koji smo imali tamo adrese jer nismo mogli imati boravište, prebivalište. Da smo boravili... Znači izbrisani? Pa znači da ih više ne vodimo, ne možemo više da glasamo, da sudjelujemo u Hrvatskoj na izborima. Možemo samo na nekoj 13. izbornoj jedinici kao dijaspora. Znači više nas ne vode kao državljane Hrvatske. Nakon što ste napustili? Nakon što su nas protjerali. Znači to je suština cijele ove priče i nažalost kažem sad treba očekivati da ta brojka bude još manja. Na području zapadne Slavonije imali ste oko 100.000 Srba. Sad prema ovom zadnjem popisu ima ih oko 10.000. I to možete uporediti sa svim drugim mjestima. U Beču imate 200.000 Srba. Znači sad Beč ima 2 puta više Srba nego što žive u cijeloj Hrvatskoj. A šta međunarodne zajednice kažu na sve ovo? Ništa. Znate, kad je Hrvatska primljena, zato sam rekao da su bili bolji uslovi pred onaj ulazak dok su se pripremali da postanu članice. Bili su se potpuno primirili, ljudi su se i nešto i vraćali. Bilo je tih suđenja, evo nisam ni spomenuo da je jedan od najvećih prepreka povratku procesi koje vode Hrvati protiv pripadnika Srba i srpske vojske Krajine i JNA.
Mislim da smo govorili ovdje kod vas da sam donio i onu knjigu gdje je procesuirano 3.000 i preko 3.700 samo za ratni zločin. Evo u ovome mjesecu, to su egzaktni podaci. Mi ih izbacujemo svaki dan. Samo na osnovu pogledamo, uđemo u njihove sudove i vidimo koliko je zakazano glavnih pretresa, koliko se sada suđenja u ovom mjesecu provodi. I šta kažu? 50 ljudi je izvedeno sad u ovom mjesecu ili će još biti sutra, ima jedno ročište. Danas ih ima 10 kojima se sudi. Sve pratimo ta suđenja. Vidite kolika se prašina digla u Hrvatskoj zbog toga što su naši procesuirali sada u odsustvu tu četvoricu pilota. Pa tu se umješali i predsjednik države i predsjednik vlade i svi ministri, generali, nema ko nije. A tamo to više nikoga i ne interesuje. Jer je to tako postalo svakodnevnica. Ljudi se procesuiraju, hapse. Imamo 8 hapšenja od nove godine. To skoro da se Veritas ne oglasi ponekada ovako da niko u Srbiji ne bi ni poklonio pažnju. Ni u Hrvatskoj to više nikoga ne interesuje. Ako neko nije zvučno ime. Ove obične smrtnike što hapse, što im sude, nikoga ne interesuje. Dakle, to je jedna velika zapreka povratku. Ako se ne vraćaju mlađi ljudi, radno i plodno sposobni, na ta zajednica, kako je god zvali, nacionalna, bilo kako, ona nema budućnosti. Evo, sutra je godišnjica, pa smo neko saopštenje izdali prije pola sata za Varivode i Gošić. To su 2 mjesta, on je blizu Knina. Sad od 60 ljudi koliko živi u Gošću trenutno, nema niko mlađi od 40 godina. Od 65 imate samo 4 mlađih. Pa gdje je ta? A imate više onih 80-godišnjaka nego ovih od recimo 40 godina. Evo, završavamo, pa možda upravo na ovu konstataciju gospodina Štrbca, vaš komentar kao zaključak priče. Postoji li nekako nada da se ova situacija promeni? Pa znate šta, da li postoji nada? Zaista ove brojke kazuju da ide u drugom pravcu, ali postoje određeni ljudi na terenu, recimo jedan u Kninu, Šibensko-kninski sad župan koji kaže da bi se Srbi trebali da vrate, ali nažalost Hrvatska nije ispoštovala sve dogovore koji su bili postignuti ni sporazume, prvenstveno Bečki sporazum o sukcesiji prema kojem je da je ispoštovan, sve bi bilo vraćeno na stanje od 1991. Taj sporazum je ostao mrtvo slovo na papiru, Sarajevska deklaracija i svi drugi sporazumi koji su potpisani. To je glavni razlog ovog stanja u kome se Srbi danas nalaze. Nadamo se da će ipak nekako biti bolje. Hvala vam mnogo na svim ovim odgovorima i na gostovanju. Hvala vam. I ovo je kraj.